Sarapan dulu dulu. Bu, pecel tunggal. Oh, dereng wonten. Soto karo rawon anake, Pak. Soto mbek rawon apa? Soto ah? Hah? Soto apa rawon? Sego dikek dodot tok. Pecele rong ono. Ya wis dikeki soto ngono lho. Ya soto. Soto tiga, Bu. Soto daging nggih? Oh, nggih. Minumnya apa? Teh ah? Teh anget ah? Teh anget kali nggih. Sarapan dulu ya teman-teman ya. Ini letaknya di tikungan Jalibar. Makan sama soto temen ya. Soto daging. Dintekno lho, Pak. Sukanya Pak Su ini soto daging ya. Mari makan teman-teman. Ini sotonya. Maam kok mbek pentelik to. Mari makan teman-teman.
mau habis. Siap. Kantanya lagi naik. Coba. Asik. Oh, ada urusannya ya? Tak udah biasa. Mana urusannya? Tak urusannya kok tak biasa. Bapak barang tadi nih motor Pak. Hmm?
Wes.